Рамзан Ахматович, салам алейкум. Вот у нас спецназ Ахмат. Самый интернациональный спецназ, самый достойный, самый серьезный спецназ. Вот ребята наши сегодня так раздолбали. Shedaralun, tambahan pasukan Chechnya, tiba di Donbas di bawah kepemimpinan Abta Alaudinov. Berkat taktik yang bagus dalam melaksanakan operasi militer, pasukan Chechnya berhasil dalam melaksanakan kegiatan operasional. Dalam video yang dibagikan akun Telegram Kadyrov_95 pada Kamis 19 Mei 2022, terlihat pasukan Chechnya yang baru siap bertempur. Dengan wajah yang cukup lelah, mereka mengumumkan berhasil menguasai area sekitar. Selain itu, mereka juga berhasil mendapatkan senjata kiriman Amerika dalam pertempuran tersebut. Beberapa senjata yang berhasil didapatkan sangat menguntungkan pasukan Chechnya. Tidak hanya itu, secara total sejak 16 Mei 2022, 1.730 gerilyawan telah menyerah kepada Rusia, termasuk 80 orang tentara Azov yang terluka. А все друзья считают, как хорошо, что они наши друзья. Ахмад! 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 Аллаху Акбар! Знаете, как они хорошо умеют воевать и доказывать, что Ахмад — это реальная сила. Вот эти орлы надыбали у укропов. Вот этот вот тарантас. Вот такой БМП они нам достали. Ахмад, сила! Ахмад, сила! Ахмад, сила! Ахмад, сила! Укропы убегают, оставляют. Нельзя же на улице оставлять такие нужные вещи. Вот решили приволочь сюда, Рамзан Ахматович. Так что такие дела. Ахмад, сила!